एते लेट हेलानी कौन करछंती के जाने। रिंटू मा शुभुची ना नहीं? ओ रिंटू मा जल्दी खाइबा बाढ़ ऑफिस टाइम हेलानी परा। कौन एते पार्टी करछंती के जानी। काम सरीनी ये लोकड़ा खाली व्यस्त कर दउछंती। व्यस्त हेबिनी। अरे रिंटू मा तमे किछि बुझिबनी ऑफिस रे बहुत काम अछि। हौ हेला बाबा तमे रेडी हो मु बाढुची। हाँ जल्दी बाढ़ लेट हेलानी। बापा सुन जा बापा। बापा कौन कहूछु कह। बापा मो पाई गोटे स्मार्टफोन किनी देबो। कौन कहलु स्मार्टफोन? तते एबेरु स्मार्टफोन दिया हबनी। बापा मो संग पिला मानको समस्तंकार स्मार्टफोन अछि मते छाडी देले। एबे तोर स्मार्टफोन कौन दरकार? मु तते देबिनी एठु जा। स्मार्टफोन तू कौन करिवु? बापा एबे पा ऑनलाइन क्लास चलछि मु पढिबी केमती। तू बरा तो माँ मोबाइल को यूज करूछु। से स्मार्टफोन ता मा यूज करबेनी के मते कोन सब बेले देबे। मु चाहुतली पर्सनल स्मार्टफोन गोटे हेतांदा सेति भाई मु कहउतली। रिंटू माँ ये बाणुंगा कौन कहूची सुनुच? कौन हैला? बस मु कहूची मते स्मार्टफोन गोटे किनी दियो। हाँ माँ माँ मु कौन भूल कहूची की? तुम मोबाइल टा ताकू दियो से पढ़ू। ना ना मु मो मोबाइल देबिनी। आउ किछि दिन पाई चढ़े नहीं गले हबनी। मु न्यूज पेपर रे पढ़िथिली सरकार घोषणा करछंती एई 15 रु स्कूल खोला हबो। ओ स्कूल तो खोला हबो आउ मोबाइल कौन दरकार एथिरे चढ़े नहीं जीवो आउ। हाउ ठीक अछि। रिंटू तो स्कूल जीवनी आज पर तुमर स्कूल खोला होची। हेले बापा। कौन हेले बापा होचु कौन हेची कह। बापा मु स्कूल केमिति जीवी कहला? केमिति माने आगुरु केमिति जाउथुलु की? पागल कोटिकार साइकेल रे जीवु आउ केमिति जीवी। बापा मु पा बड़ हेलिनी मो पाई गोटे बाइक गोटे किनी देले हुंतानी बाइक रे स्कूल जांती आ। पाठ नहीं साठ नहीं कहले कौन ना बाइक ना ना हेई परिबनी। बापा मु भी आउ स्कूल जीविनी। तते माड दरकार साइकिल नहीं कि स्कूल जा कहूची जा जा। ना 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 मु आउ स्कूल जीविनी। मो पाई गोटे गाड़ी किनी दियो नले मु आउ स्कूल जीविनी। रिंटू माँ देख देख तुम गेला पुओ को टिके देख स्कूल जीविनी बोली केमती कांदुची। कौन हेची तोर कांदुचु काहे की? मो सुनाटा परा कान ना। चुप हो जा आउ कान ना चुप हो जा। माँ बापा को कह मो पाई गोटे बाइक किनी देबे। काहे पिलाटा को रागुच ता कथा टिके बुझ कौन कहूची। ताकू आउ मु कौन कहिकी बुझेबी केते आउ ताकू बुझेबी। ताकू पिटी पिटी ए घरू बाहर कर देबी
କହୁଛି ବାଇକ୍ କିଣିଦିଅ। ତା ବୟସ ହେଲାଣି ନା। ଓହୋ, ଏତେ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ରିଣ୍ଟୁ ମା, ମତେ ଟେନସନ କରନି କହିଦଉଛି। ତୁମେ ଏ ମା ପୁଅ ଏଇଠି ନାଟ ଲଗେଇଛ। ଏତେ ରାଗି ଗଲେ ହବ? ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ତୁମେ ଏପଟେ ଆସିଲ। ରିଣ୍ଟୁ, ହଁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବି। ହେଲେ ରିଣ୍ଟୁ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ କିଣିଦେବି, ମନେ ରଖ। ଆଉ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲୁ ତତେ ରିକ୍ସା ଗୋଟେ କିଣିଦେବି, ହେଲା ତ? ମନେ ରଖିକି ପାଠ ପଢୁଥିବୁ। ପୁଅ, ବାପା କଣ କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ଟି? ଫେଲ୍ ହେଲେ ରିକ୍ସା କିଣିଦେବେ, ରିକ୍ସା। ଆଉ ପାସ୍ କରିବୁ ତ ବାଇକ୍। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ ପଢ। ବାଇକ୍ ଚଲେଇବୁ ହେଲେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ହାଇ ରିଣ୍ଟୁ। ହେଲୋ, ହାଇ ନିକି। ରିଣ୍ଟୁ, କାଲିଠୁ ବା ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ତୁ ପଢୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କିଛି ପଢିନି, ତୁ ଟିକେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢିଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ହେଲ୍ପ କରିବି? ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ଦବା? କିଛି ତ ପଢିନି ମୁଁ, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ବି ପଢିନି, କଣ ହବ? ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହବ ଆଉ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଘରକୁ ଯିବା, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଚାଲ। ନିକି, ତୋର କଣ ହେଲା? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? ନିକି, ଏମିତି କଣ ବସିଛୁ? ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଉ କହିବି, ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତୁ ପାସ୍ କରିଥିବୁ ଆଉ। ଆରେ ନା ରେ, ମୋର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ରିଣ୍ଟୁ ତୁ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ? ଶେଷରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। କାନ୍ଦ ନା, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଲାଭ କଣ? ମୁଁ ଘର କଥା ଭାବୁଛି, ଘରେ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେବେ, ମତେ ବାପା ପିଟି ପକେଇବେ। କଣ କରିବି? ମତେ କଣ ଘରେ ଛାଡିଦେବେ ନା କଣ? ବାପାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ରିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ରିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ରିକ୍ସା ବାଲା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି ବୋଲି। ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓ ଏଇ କଥା, ମତେ ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବୁ ତତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କିଣିଦେବି ବୋଲି। ସତରେ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ କାହିଁକି? ଫେଲ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କଣ? ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ବକି। ରହ, ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିବି। ମୁଁ ତତେ ସେଥିପାଇଁ ବକି ବୋଲି କହେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଦେଖ କହୁଛି, ମରିବା ତ ଆମେ ଏକା ସହିତ ମରିବା। ଆରେ ନିକି, ଆମେ ଯଦି ମରିଯିବା ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ KG1 ରୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ଭାବୁଛୁ ଟି? ନା ନା, ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ହଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ତମ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ହବନି? କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ବକି ବୋଲି କହେ ନା, ନହେଲେ ତତେ ଖାଲିଟାରେ ମୁଁ ତତେ ବକି ବୋଲି କହନ୍ତି ନା। ହଉ ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ବକି, ଏଥରକ ତୁ କହ। ଆରେ ନିକି, ତ ବାପା ପରା କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବୁ ରିକ୍ସା ବାଲା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହିଥିଲି,
ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି କହିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେବୁ ମୁଁ ତତେ ରିକ୍ସା ଗୋଟେ କିଣିଦେବି ବୋଲି। ବାସ୍ ଏଥରକ ତୁ ହେଲୁ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ରିକ୍ସାବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ।